Dolazeći danas ovde u Batajnicu i kad smo došli i videli osmehe na licima naših najstarijih sugrađana, znali smo da smo ono što smo dogovorili zajedno sa gradonačelnikom, sa gradskim sekretarom, a to je sprovođenje jedinstvene politike na svakom našem nivou, svakom koraku, svakodnevnom razgovoru sa građanima. Videli smo, kao što rekoh, na osmesima naših najstarijih da smo bili u pravu kad smo doneli odluku da jedan prostor ovde u Batajnici prilagodimo njihovim potrebama. Ovo je, kao što je rekao gradonačelnik, drugi klub za stare naše teritoriji. Podsjetit vas da je posle 25 godina, 2015. godine, po prvi puta otvoren klub za naše najstarije u Zemunu i sa tom praksom nastavljamo. Ovo je mali znak pažnje za naše najstarije sugrađane, za sve ono što su godinama stvarali i ostavili iza nas, ostavili nam u amane da se mi bavimo, takođe u zadatak ostavili da i mi iza nas ostavimo mnogo toga za generacije koje dolaze i da budu svetionik na putu našeg uspeha. Opština Zemun nastavlja sa svim akcijama i ove godine. Iskoristio bih priliku da pozovem naše najstarije sugrađane da se po dobrom starom običaju jave u naše kancelarije u opštini, kancelarije broj 18 i broj 20, da se evidentiraju. Takođe, ove godine ih čeka lep, prigodan kulturno-umetnički program od jednodnevnih izleta, raznih rekreativnih radionica, škola računara, škola plivanja, škola plesa i mnogo toga. Iskoristio bih priliku da se zahvalim gradonačelniku i njegovom timu što smo, kao što rekoh, zajedno prepoznali, a oni podržali sve ono što građanima Batajnice prvenstveno treba, i iskoristio bih priliku da najavim početak za koji dan, da kažem, i veliki kapitalni projekat na izvođenju kanalizacije u dužini od 5,5 km ovde u Batajnici.